Fabian Tube ovdje, danas ćemo igrati, danas ćemo snimati 24 sata ignoriram Vedrana. Ajmo u video. Ćemo nešto snimati. Brate, jeste pri zdrave pameti? Liki to puku. Ljudi, idemo opet. Prvi dio je završio dobro. Idemo opet. Da ćeš sad nešto snimati, pa si se opametio. Debil će nam glupost normalno. Alo. I misli da prankaš? Možda da li prankaš. I me prankaš. You crazy. Brate. Drugi dio, ajmo. Ljudi, idemo opet, znači, ovo je treća runda, treća runda, ono. Ono što sam rekao na početku, 24 sata, nije baš 24, ali ignorirat ću ga, ima da pukne. Ok, idemo. Evo, što mi treba? Pišeš mu po cijeli dan poruke, zoveš me, onda ništa ne razgovaraš sa mnom. Šta ćemo raditi? Evo jedi mrava, makar će ti biti ukusno. Čekaj. Sad ga jedi. Jedi ga. Zezam se. Šta si došao kod mene ako ništa nećemo raditi? Kako lijepo onaj motor. Stvarno, mi se družimo, ti razmišljaš o motoru. Kako lijepo auto. Brate, mi je lik doslovno puku. Slušaš i žurim od Andrije Jo. I niđe veze. Zašto pjevaš njegove pjesme u svom... kod mene? Dobro, ajmo nešto vam pričat, ne samo pjevati od Andrije Jo pjesmu. Ja volim Andrija Jo, ali... Alo. Jesi opametio? Ja, Bože, ja. Brate. To je to, ljudi. Napokon, ono što me opalio pokut, to je malo bolilo, ali uspjeli smo. Ljudi, to bi bilo, imamo još jednu rundu, da vidimo da li će me skontat. Ako ne skonta, nadam se da me neće izbaciti iz kuće, tako da idemo mi u posljednju rundu. Ok, ljudi, zadnja runda. Idemo. Ko će ovaj veki, hoće više, napisao sam poruku. Ajde, ćemo sad nešto raditi. Ili ćeš uvijek tako retardiran mozak?
I to ću vidjeti nešto važno. Fabian, čekaj malo. Samo da malo vidim tvoj mob. Neću ništa ne napraviti. Evo, ostavit ću ti ga tu. Pa ti lijepo dođi po njega. Dođi po njega. Samo dođi. Vidiš, tu je lijepo tvoj mob. Tu je lijepo tvoj mob. Čekaj malo. Digni malo te noge. Super. Goodbye. Me je izbacio iz kuće. What the fuck? Izvuko me. Boli me. Prsa, sve me boli. Samo malo. Sad stiže just a prank. Just a prank, bro. Marš! Fuck. Marš! O ne. Ja sam boss! Marš! Marš! Gdje je lik? Tišo je. Gdje si, biće? O ne! Ima tenisica! Čekaj, nema. Hiljadi, to je bilo... To je bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ma marš! Subscribe-te se na moj kanal. Skoro sam pa. Double Lajkajte ga se. Marš! Subscribe-te se na moj kanal. I lajkajte se video i mi se vidimo u sljedećem videu. Je tako, Veki? Ne. Ok, bok.